أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ɓawon yettude o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata ɗum ko Allah duwano ɓurnaɗo tagge fango sallllahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko nden foppe e sahabaɓe makko ɓen foppe kala wonɗo e lawol ɓeɗo yo Allah waɗu en e maɓɓe. musidɓe julɓe tedduɓe, o hutuba meɗen ɗo e nder minitaji 10 ko yiloto ko annintingol toɓɓere wotere ma toɓɓe ɗiɗi. ko adi kon tawoɗen inna alhamdu wa shukru lillah ɗe weltano Allah subhanahu wa ta'ala o jarri borɗo e nde nawnare ɗo tawata fewɗo ko enen ɗo 10 woni ko juulata juma en toro Allah yo Allah ittan en o heñña kadi jarrabu e on e meɗen ɗiɗa ɓunɗum e weltanike subhanahu wa ta'ala o tawnuno en 13 sabbordu suuma e rowani hikka kadi o tawni en woodi buy huworunoɓe rowani hikka hara ɓe wawari horugol enen kadi Allah tawni en ko arata so tawnare en kadi o yaafo en so ƴettita en haray hande ko 13 sabbordu suuma e ko horugol hande hoora janggo hoora faɗɗi janggo wonande noon yeggitunoɗo horugol hande mo wawi horugol janggo e asewe o hoora e ala o hooroya kadi e tenen ɓayi haray ko saabu yejjitande inchallahu Allah windanay mo baraji ɗi. ko ɗum mi faalete annintinde ɗo en luttiri ɗo joni maximum jonte ɗiɗi ɗo e suumaye wonande ɓe Allah tawni o yo Allah tawnu en so tawnaren kadi yo Allah taw hara o ƴettiti en so yo Allah taw hara o yaafiki en so ƴettiti en ya rabbal alamin. mi andintina hoore an mi andintina musidɓe an fou tentini wonirɓe Occident, Europe, Amérique kala yaasi ha hewta Konakiri ka saare meɗen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maaki e hadis mo beweɗen andita on ɗon gollitira on ɗon fiya heɓu moƴƴere ko woni e muɗum kon ko filli hadis on ko Abdullah ibn Amr bun al-As radiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam فسأله قائلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف أو كما قال عليه السلام. حديث مبين الغوتل كفيلي مكويته عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما يرمي عند الله وني مكو كانكو بابا مكو oɗo filli wo nyande go hiɓe joɗodi e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam gorko iwi ka woɗɗi o wari o tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o inni ko ayyo nelaɗo Allah yeeto lan e nder dewe ɗen fop e nder l'islamu on fop kala ko waɗete tawata okkay aljanna danday yiite jahannama yeeto lan ko honɗum ɓuuri e moƴƴude iɗo faala anduge ngal gollal ɗon o inni fi honno juulugol no woodi horugol no woodi hajjugol hino woodi zakkugol hino woodi jokkugol enɗan hino woodi ittugol sadaka hino woodi juulugol jemma hino woodi jantagol inde Allah no woodi insinagol no woodi janngol Qur'an no woodi yeetolan ɗiɗo fof ayyul islamu khayr ndaare ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jaabiɓe kon wallahi ɗiɗi mi woɗɗo fof nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam innaari ko ɗiɗo ɓuri ko goɗɗum go ɓe addanima ko tawata hakkille goto e meɗen yahata e muɗum ko kamɓe le kadi ɓuri andude diina kan ko kamɓe janni islam nelaɗo maaki ko ɓuri ɗiɗo fof wo ko tuta e mutta am ko ya nyammi nyamete ko ya nyammi neɗɗo welaɗo nyamete ɗiɗi honɗum wa tukri ussalam saita salmi ango e hoore on mo anduɗa e on mo ala anda sa fotti goɗɗo julɗo en assalamu aleykum ko fiyonni mi addani o hadis ɗo fewndo ɗo ko fewndo ɗo woni place makko on tentini ene wuurɓe Occident suumaye hewtika meɗen famille ɗin ka meɗen haraka ka fulawa hay wona Konakiri taho no woodi cuuɗi goo ka meɗen ka nder fulawaji ɓe mara hay e ɓiɗɗo goto arɗo hay Konakiri wona fi Europe ma Amérique an wonɗo Europe ma an o wonɗo Amérique no gasa san'iro ma on tun o yonata kono hiɗa wawi mobilisude sukaɓe yaltuɓe ɓen fop ka moɗo wona jokkereji enɗan woodiri noon onon hoɗo ngon fof innamo be men yo wakkilo itta 50 euros ma 20 euros ma 10 euros ma innemo be yo ittu yeru ko heɓi feere wo moɓidiron ɗi mbuuɗi ɗo fop siɗi moɓinirama hande 500 euros no yoni million ka meɗen ko 1 million e ko fawi ƴetton ɗinno so heɓi 5 million 6 million mawa ko heɓi o yaha soodoya ñameteji maaro nebban sukkar
kala ko goɗɗo wawata wawode hato jinde ka nder lewru suumaye senditana kadi hara ko tataɓe maraɓen ko wallitoɓe ka nder suumaye. Wallahi summa wallahi baraji maɗi haray ko andi no ɗi fotata wo ko Allah. No wawa an adduɗo idée on hara maɗa ko itta buy sina 10 euro ma 20 euro kono wona saabu mbuuɗi buy heɓo jama on hoora ton hara hino fowti hara ko awoni sabu on. Nelaɗo sallallah alih sallam e maki addallu alal khayri ka fa'ilihi, kala tinninɗo yo moƴƴere waɗe hara himo mari baraji yeru embere yimɓe waɗuɓe nden moƴƴere ɗon ɓe. Noddaɗo joni hoɗo mon on fof mi ƴetta masalan mi ƴetta honto mi ƴetta joni masalan so ressortissant kindiya ina enen sukaɓe kindiya ɓe fof ɗe jogui ton cuuɗi 10 ɓeɗo ina menen haray ko mamu suudu amen ndun ɗon ka wiyete ɗon ɓuriya mbiɗa ƴetten ɓen ɗon on hikka mo be heɓay ko huntora. Hay so tawi mo be heɓata joni saku hum maaro mais hara o heɓay feccere hum o heɓa hay sawi ko kilo 10 sukkar ko waɗa ka mboyri hal makko si coggu mboyri heɓike inna suudu be sido heɓay 50 000 francs. ɗum ɗo haray a waɗi ko nelaɗo sa sallam maki on ayyul islam khayr ko ɓuri moƴƴugol ngol fof ko tuta imutta am ko ya ñammi ñamete. ɗum ɗo mo be meɗen hino wawi ɗum ɗo a ƴettay ɗo ɓeygu ma e paykoye mo naata ɗo supermarché o yaldatamo e nde 150 euro 200 euro 250 euro hara hiɓe germama e hoore ɗum ɗon hara ɓe hitti naafi muɗum mo be men si ƴetti ɗo 250 euro naɓi kamen enen sukaɓe yaltuɓɓen foppo hoɗo mon ngon hay so tawi ko on sappo wallahi summa wallahi hoɗo ngon foppo hooray hunto e hoore jam moƴƴere hara hiɓe welti hara ko woni sabu on. Si tawi on sappo ɗo mo be ko 50 euro heɓi wallahi ɗum haray ko buynon 500 euro 5 million e goɗɗum 6 million e goɗɗum ɗum yoni ko huntina cuuɗi buy. No woodi woɓɓe ton hara ɓe haton jina e jonnede hara ɓiɓɓe maɓɓe no yalti no timminani ɓe piiji ɗin kono woodi ton ɓiɓɓe goo ka honno neniraɓe gon ton e babiraɓe gon ton hara hay ɓiɗɗo goto ɓe mara ko wawata ɓe addangol goɗɗum tawata ko waway tigi tigi on huntingol ɓe. An non wawa wonde sabu ɓeɗo fof ɓe hoora ɓe hunto hara ko an woni sabu on. hara ya waɗi ko nelaɗo sallallah alih sallam maki kon ko ɓuri moƴƴude l'islam on fof ko tuti i mutta am ko nde ñamminta ñamete hara kadi ko neɗɗo weelaɗo tentinino kadi haray so tawi ko musidɗo maɗa haray baraji ɗin hande kadi ko double. Miɗo toro ɗum ɗo jama on fof torora on fopp li wajhillah kala jentiɗo nde yewtere ɗo o yiwoy nde yewtere ɗo haray yo feƴƴinde o lerɗina goɗɗo goo kadi fi yo waɗu wallahi ko moƴƴere woni ko waɗam woni ko wodanma. Si ɗum ɗon feƴƴi fewndo alhaali on ko fewndi ka meɗen leydi Guinée no woodi woɓɓe nun hara hay si tawi no hina ko fewni kon fewndo ɗo ɓe heɓata no ɓe horira na non feere hara hino liɓana cuuɗi hande hino maapi ka wona hino maapi ko ñaama no maapi ko ɓiɓɓe mum jangira no maapi ko ɓiɓɓe mum ñawdora wawa wonde ɓeɗo sabu hina jogii suudu tawata hara hay goto ala ton ƴetta ɗi ɓe ngureji aliyatimaji e miskinɓe inna wone ɗo hay sa okkoraɓe ɓen ɗon koɓe ñama Konakiri kono inna o moyen a wone ɗo hara goto e moɗon yoɓata luwayi ha alhaaliji moɗon ɗin sanza ɗum ɗo ko situation goo hiɗen andi enen ka meɗen hay so tawi nano fewdori noon fewdo ɗo ko tawata ko tuma suumaye hewti o piiji ɗin fopp hande kadi ƴawnete piriji ɗin fopp wawata sattugol ɗum noon ko alhaali on ka meɗen ɗen toro Allah yo Allah on sansan en ittana en ɗum ɗon kadi ya rabbal alamin. Musidɓe julɓe tedduɓe o jawdi ko wonɗen moɓude mara goto e meɗen anda ko honde ko joni ko kikiɗe nde malakul mawti arata findinayma so findinima noon haray ko ɓe fina kala non mo ari ka muɗum ha hande malakul mawti aranari goɗɗo o yiltiɓe yaadari hay ɓurnaɗo tagefa ngo Allah suɓindinnomo so wuuray duuɓi ko annabi Nuhu heɓuno kono nelaɗo mako no wo ɓawa ɗum ɗon fof ko honɗum mi sakkitorta ɓeyni ko mayde yon noon ɓay ɓeynayi dawi niɓɓay dawari niɓɓay yo daw gisa nde wotere wowta ladde nden jon noon enen ɗo fof ɗen jogui jawle ɗen jawle ɗon pele ko enen andi no ɗaɓɓiri ɗe no laaɓi ma no dagi ko enen hasibore majje fof ko enen woni ko fari wata goto e meɗen habbo hara ko tuma mayɗa ɓe ittanama sadaka ittan hoore ma sadaka ko adi e ittanede ardinan hoore ma ko moƴƴi ko adi ɓe ardindema ta goto e meɗen habbo ñande mi maayi nden ñande ko fillete ila yawmil qiyama ta goto habbo ɗum koko waɗanɗa hoore ma kon ado a tawoydemo ko ɗum Allah woni ko faala si yimɓe ɓe waɗano ima ɓaawo awa si ɓe waɗano yarima ɓaawo ella ala wo e muɗum a waɗanino hoore maɗa neɗɗo fof neɗɗo enen ɗo so fokkitiga meɗen lagine haray himo noddito woɓɓe jaɓɓotoɓe mo ka aéroport haray himo prépari suudu makko ndun ka o natoyta ɗon himo prépari otowal ngal aranayi mu ngal ka aéroport jindinamo Konakiri ɗon ƴettamo naɓa mo ha ka Fulawa si tawi ko suusuɗo yawgol Fulawa ɓayno woodi woɓɓe goo kadi ko ɗum ɓe molorta taw
si ɓe yahay ɗo ka meɗen na goto andu hiɓe yahude si ɓe yahoyi kadi ka fulawa kadi na goto andu hiɓe yaade ko yaadugol jemma yaltira jemma kay ɗum ko angal hoolagol Allah hulugol Allah jogagol tawhide laaɓuɗo wallahi summa wallahi musidɓe julɓe tedduɓe goɗɗo wawa mayugol o yiwa o aduna o yaha e laakara hara ko fotata e gabbu zarra e arsike hum ko Allah windannomo ñande o heɓi balɗe temedere e nogay ka nder reedu yumma makko hara hino lutti ko wallahi summa wallahi si aduna Allah o fof moɓodiri fi wargol ma tawi balɗe maɗen lannari wallahi ɓe ronkay wallahi summa wallahi si aduna on fof moɓodiri fi yoɓe ɓeydaneɗum seconde hum gotum ɓawo balɗe maɗen lannude wallahi médecin aduna o fof moɓodira ɓe wawata ɓeydugol sa jogi tigue ɗum ɗo a hoynana e hoore ma wura gurnan ni wiɗa hay hunde a heɓata ko satti e ma hay hunde a heɓata ko jatimma neɗɗo wurare e hoore o aduna ɗo fiyo wawu daɗugol ɗe kondule yimɓe neɗɗo ko honno o wurata ko yo eto ha o weltina taguɗomo on sa etiki ha a weltini allahu subhanahu wa taala ko lutti kon foppo weltantoma kono sa mafike fi weltingol ko taga ko wata weltingol taguɗo on miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala alhaaliji fewniɗi ka meɗen ɗin yo Allah on sansan en ɗi o suma e wonɗo ardo yo Allah on tawnu en so tawni en kadi o newnan e wawgol hurgon sen hori kadi yo jaɓan en o yaafo e yaafo mo meɗen fatiɓe fof kessuŋel kiɗɗum luttuɓe yo Allah ɓoynude e maɓɓe aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال أن تطعم جائعا وكبري مؤجد كنفو كن يمنتا ونأ ويلالو تقبري دي دابرني وتقرئ السلام ساكتا سلمنانغو على من عرفته وعلى من لم تعرف sa fotti e goɗɗo hiɗa andi mo innimo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh sa fotti e makko kadi hara anda mo few innimo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ko baraji woni ko wodam ma baraji hon gotum no fata hakkunde leydi nin e kammugo sa salmini goɗɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh hiɗo mari baraji jappanɗe tati tawata itta hay hunde kutatama hay e hunde sina moƴƴere wodam ma ka Allah Allah dalika deftere makko wa iza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha ne laado sallallahu alaihi wasallam mi darnira yewtere ande bay be yi makka be senike madina lamma hajara nabi sallallahu alaihi wasallam min makka ila al madina awwalu ma awsa bihi al ansar thalathatu ashya ko be adi yetade ansari en ko piiji tati be ni wo afsu salam wa sallu bil layli wan nas niyam wa ta'imu ta'am piiji tati ɓeyni ko adi kon taw wo ñammine ñamete wallahi kala neɗɗo tawata si yahama ka makko ñamete hara jama ono welti ɗon moɓete tun mo be me yo wattan hakkil tun kala ka ñamete ɗon yimɓe iwata ɗon woodi ɗaɓunno sakiɗo salminago kala mo ƴeɗɗa téléphone ka nodduɗa ma foɗɗo e innɗama assalamu aleykum hentinanɗamo yesso ngo ina kaari de no andidi fiya woni ɗiɗi wo tammun ɗum ko naɓata aljanna kon wa sallu bil leyli wannasu niyam wo juule jemma hara fo hino ɗani wo tadkhulul jannata bisalam on naata e aljanna wonnude e kisiye mi toriki Allah yo Allah naadu mawɓe meɗen me fof aljanna makko on mi toriki Allah enen kadi yo Allah okko en aljanna enen e ɓeygureji meɗen kala marɗo ande mi toriki Allah ko Allah woni ittowo ande yo Allah ittanmo ande makko ne kala nawɗo ma nawniraɗo ko Allah jogui cellal yo Allah o sellimo sifano sellinirno annabi ayyuba kala maapiɗo wonɗo e ande ko Allah woni ittowo yo Allah ittamo sifa o ittiranno noon annabi yunus aka nder reedu linguingue mi toriki Allah subahana taala ko Allah woni alɗuɗo kanko jogui jawdi kala alɗi faaloraɗo jawdi yo Allah okkormo jawdi laaɓudi ɗuɗudi daguidi waɗandi barki sifa ko okkuno sayyidina ousmane mi toriki Allah subahana taala haton jimɓe gandalɓe yo Allah okkorɓe gandal e faamu wondude e gonnugal nafa e barki sifa ngal okkuno sayyidina ali e sayyidina umar ya rabbal alamin rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.